Ke le amogela go semoya ka ngaka Magabo. Ke a tshepa gore le tsoile gabotse le tlhole gabotse. Ke rata re dira reading ya rena ya beke ke weekly predictions. Re ko rena tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le karata tše pedi. Ke na le the 7 of swords ka buša ka ba le the sun. Ka karata tše pedi molaetša ko hwetša go kwa gore ge e le gore o bo ina le mathata ka gare ga bophelo ba gago, tseba gore mathata a gago a gaufi le go fela. Dilo tše dimpe tše di bego di diragala di tla mafelong. Why di tla mafelong? Ka bo ke ntho e la gore manyelo a gago ba ba se ba duli fela, ba ba se ba phuthi matsogo, ba ba go lwela le wena spiritually, ba ba ilwa on your side, ba ba se ba duli fela, ba leka ka mešogo fela gore mathata ka moka go lona a fele. O rapetše gantši, o boletše le bona gantši, o ba botša ka mathata a gago, ba kwele dithapelo tša gago, ba bone everything be go diragala ka bophelo ba gago. They know what you went through. Ka fao ba ile ba ema ka maoto, ba thoma go lwa ka mešogo fela, spiritually ba go lwela, ba etla go wena ka dipono, ka ditoro, ka intuition, telepathy, ka di-senses tše dingwe jalo le jalo. Ba o tlišetša melaetša, ba go guide, ba bontšha gore dira so o seke wa dira so. Ba bantši di dirile ka mokgwa e le gore manyelo a lena ba boletše ka gona, o kwele molaetša, o di bone di-signs, wa phetha ka tsela yeowe, wa kwatama ka dikhuru, wa rapela, wa buša gape, wa bolela le badimo ba le go mo kganyeng. Ka fao ba ile ba kgona go go lwela. Ka re ge o rapela, o invite your guides, your spiritual angels, your guardian angels, gore ba be gona ka bophelo ba gago, ba kgone go thuša go lwanto e ke ya semoya. Go fela o tšhela snefi fase, o bolela le badimo ba gago ba le go mo kganyeng, wa ba invita gore ba kgone go tla mo go wena, ba go surrounde, ba go protect from meleko. Ge mana ba foša meleko, ge di-evil spirits di le ka o tla mo go wena, di hwetše le gore wena you are surrounded by light, di palele ko fihla mo go wena. Ke ka fao ba rego mathata a gago a tla mafelelong. Go ba bangwe ka no ba o ina le mathata a tšhelete, o hwetše le gore dibeke tša go feta, dikgwedi tša go feta, mabaka a ditšhelete ga a sepele gabotse. Tšhelete e tla ka bosese mo go wena, ge e tla fela ga e dule le go dula, e hwetše le gore dinyakwa ke tše dintši ka ra bophelo. Ba re tseba gore tšhelete e tla ba gona, mabati a dilo tše di botse a bulega. O tlo ba le tšhelete, gomme ka tšhelete eo o tlo kgona go phetha mo o swantše o phethe gona. Ba re lebelela di-priority tša gago, ke dilo tša bohlokwa tše le gore o swanetše o thome ka tšona pele. E ka no tla ka bontši tšhelete eo, e ka no se tle ka bontši, gore every little cent ye ke le gore e tla tsena ka re ga letsogo la gago, make sure ya gore o e šomiša gabotse ka bohlale, gore le mohla o sena selo se ka kgwetša wena o tshwere ke di-stress tša gore ga ona tšhelete. Go ka kgwetša le gore o tšwa ka ra dikoloto, and then mabaka gago a bophela sepela gabotse, dilo tše ko dinyakwa tša gago o kgone go di fitlhelela. Le o ka kgwetša tšatši le lengwe maybe o tšea beke ka moka o sena tšhelete ka morabeng wa gago, ga o nape o tshwara ke stress ka boka la gore everything e gabotse, o e beile gabotse ka mokgwa o swantše o e bee ka gona. And go sena di-stress ka ra bophelo, go se o kwate, o sena dipelaelo, o attracta more money, o attracta dimpho ka ra bophelo, mahlatse le mahlogonolo, o attracta le lethabo. Ka gore manyelo a rena le badimo ba rena ba le go mo kganyeng, nto kgolo e le gore ba nyaka gore re lebelela ka ra bophelo ke dinyakwa tša rena, e seng ntho e la gore re be too greedy, re šale mabaka a ditšhelete morago. Ka re ba tseba gore once fela o ba into material things, ke mo e le gore o thoma go tšwa tseleng when coming to spirituality. Ga o sa kgona go protecta your soul, ga o sa kgona go protecta your spiritual body, o thoma ba too involved ka re ga dilo tša lefase, mo e leng gore o lebala go rapela, o lebala go ba kind, o lebala go tshwara batho ba bangwe gabotse, ga ba nyaka go bona go kgeloga.
They are concerned about your soul. They are concerned about your spirit. Go ba bang o ka no ba o ina le dikoloto tse dintšhi ka ditšhetše ke boletše wa kgotse le gore di go tlhopa boroko ga o kgone go robala ga botse bošego kgwedi ke ya go fela tsewa re ko kry-a salary neng o thoma o calculator o lebeletše gore na nka kgatha kae a go kgonagale go sa patele ba gare ba go founela ba nyaka ditšhelete tša bona o tshwara ke more stresses the more o tshwarang ke stress ke the more mabati a di-evil spirits a bulegang lo tšela re bitša re ke di-demons di-spiritual attack di kgona go accessa very very easy because now you are vulnerable kore o ga o protected kore pelo e kwele botlhoko o a balabala o na le stress nampile ke mo e le gore spiritual attack se tla ka bontši le bathakati ba le ba go lebetše ba go gopola jwale ba tlo go trya so but when coming to lo tša tshwane dikoloto what you can do o ka mohlomongwe wa arrangea le batho ba ba kolotang ga ile gore go a kgonagala ya ba ntho e la gore o arrangea le bona and then wa botsa gore okay nka kgona go manage this much every month ba re patela gannyane kudu o ka thoma ka dikoloto tšela tše le gore ke tše dinnyane ga se tše dintšhi e re go e ba le tšhelete ka bontšhi mohlomongwe mo berekang gona o fela o kry-a bonus goba wa rekiša a ke rona le business e itseng ga e le gore go ka kgotsa kgwedi e nngwe o kgone o dira tšheltenyane e kaone thoma ka dikoloto tšela tše dinnyane if possible settle them first di tswalele o šale ka tšela tše digolo and then go e ba le extra money patela extra something mo dikolotong tšewe o tšwe ka re ga tšona ba re ka nako ngwe o ka re go dutsewa ke bona o ka re kore wa kgotsa wena ke potsa gore ke fitlhile jwang mo wa ke potsa gore I'm a fool go diragetseng gona mo what did I do why ke fitlhile ka ra dikoloto di ka tša go nkimela tša go nkgama molala ba re no you are not a fool you are not a fool you didn't know you made the wrong choices go make the wrong choices does not mean gore o se tlaela no ke go se tsebe and then ba re a be a lesson mo go wena that's how we grow that's how we learn ke ka mokgwa le gore ba botlhale ka gona by those simple silly mistakes tše re felang re dira ka ra bophelo e ba faithful di-promises tšeo di dirilego di phethe gomme o tla bona le wena batho go ena le mathata ba tla kgona go theletša ba re o seke wa re mola cross tše le bridge wa le fisher wa le breaker ka gore go na le nako le re tshwanetse o tlo o boele back a na go boela back gana mola o tswang gona o feta ka ka la re wena o fishitše le bridge lela o le thubile and then ba bolela pele ka taba tša mešomo go ba bang le nyakana le mešomo ke kgale le maketa ga le kgwetše mešomo ka nako ngwe ka kgwetša ebile o give upile ebile o ipotsa gore wena o na le di-bad luck ba re lentšhile o la bad luck ba re le cancel o se ka ipotsa gore wena o na le madimabe ga o na madimabe ba re the minute wena o ntse o lla o re ke na le di-bad luck ke na le di-bad luck o gare wa di-manifesta di-bad luck dilo tše dimpe di tlatla go wena di o šetše morago di-evil spirits di gare di o theleditše di tla kwa mantšeowe gomme go ntse dia ke na le bad luck ke na le bad luck o bula mabati di tlatla mo go wena tša tliša more bad luck e ba positive ke potsa gore wena o na le matlhatse wena o na le di-blessings ke potsa gore di-blessings tša gago di tlo tla mo go wena ka nako e le gore ke nako ya maleba at the right time ene ba buša ba re lebelela around dilo tše le gore wena o kgonne go di achiever leboga dilo tšewe o kgonne go di achiever and sometimes ka ra bophelo bo ka senape everything ka senape ya no sepela straight ya ba gabotse all the time ka nako ngwe mo tseleng ya rena bophelo re fela re kopana le maswika mebetlwa mo tseleng jwalo le jwalo ba re e ba botlhale tseba gore na mebetlwa yowe maswika we o ya gore o a dodge jwang gore o se wa gata mebetlwa yowe e se ya go hlaba ene ka nako ngwe go kopana le tšona lo tša mohuto longwe ke tšona lo tša gore dira gore re be batho re be le botho re respect batho ba bangwe di a re thuša gape le gore re se ke ra lebala mo re tswang gona le mo re yang gona di a buša gape di a re thuša gape le gore re se ke ra lebala maatla a thapelo re se ke ra lebala
badimo ba rena ba le go mo kganyeng. So ba re o ka no ba bo o lla ka taba ya mošomo o le worried kudu-kudu, tseba gore dithapelo tša gago di kwagetše, o tlo hwetša mošomo e segale. You need to be positive. Ga o ka se be positive o ka se o hwetše, mara once fela o le positive o ipotša gore nna ke hweditše mošomo. E ipotša mantšo we every day from in the morning go tsoga le before o robala ke potša mantšo we a o ke potše mantšo we fela. You need to take action. E tšwa o sepele o maketa o nyaka mošomo, and e re go nyaka mošomo o se ke wa kgotša o ba too selective, wa kgotša o ipotša gore okay nna ke thutetše thuto tše di itseng, okay ke thutetše go ba a teacher, ke tšwa sekolong sa borutiši, ke swantše ke be morutiši ba morutišigadi. So ora strictly ke ya go applyela diposo tše e le gore ba nyaka matitšhere fela, no. For now e re go ntse o applyela diposo tše ba nyaka matitšhere, akere in the meantime o ya ka mo dishopong, akere shopo tše ba rekšang dijo, shopo tše ba rekšang diaparo, o ya o nyaka mošomo gona. Ba re o tla bona o tla hwetša mošomo, o ka no thoma gannyane mara you're going to grow. Ba re you will grow professionally. So ke ntšela gore o seke wa nyatša, bangile a rena ba nyake re nyatša legateng ka nako makane o tlišitša mošomo wa kgotša ba o tšhetša mošomo wa ka shopo e le gore ke shopo ya diaparo goba shopo e le gore ba rekiša dijo. Wena wa nyatša wa re nna ke na le thuto tša ka, ke na le di-degree tša ka, nka se bereka mošomo moso santefa mošomo no wena o nyatšang ke mošomo le gore wena o tlišetše ke mangelo a gago. Ba tseba rena wa bona ba go beya ka lefelong leuwe, ba tseba gore within the next 6 months go ka kgotlelela ka mowe wa appreciate wa leboga and wa šomišana le batho ba bang gabotse ka botshepege, and wa se bontšhe dingongorego, wa se bontšhe greediness, wa se di bontšhelo tša mohuto nowe. Ba re within the next 6 months o tla kry-a promotion, and then after that promotion you're going to work very hard. Ba re within a period of 3 years o tla kry-a mošomo wa bo manager, o tla kry-a promotion or mošomo of manager somewhere. So wa kgotša le gore yanong degree ela o nago le yona ke mo e le gore o ya go e šomiša gona. Ka nako nngwe yes maybe o dirile course e itseng engineering, but then a o kgone go hwetša mošomo ka re mešomo ga e gona. Wa sepela o ke perekela kae kae supermarketing e itseng, mohlomong ke mo e leng gore wena career ya gago santse sepele go ya ka mangelo a gago, ke mo e leng gore ke mošomo le gore wena o kgethile pele o itla mo lefaseng wa re nna when I go back there ke ya correcta the mistakes tše ke di dirileng in the past, in my past lives. So for now for ke kgone go correcta those mistakes ke nyaka go bereka mošomo o mo itseng, mošomo kone o tlo nthuša gore ke kgone correcta my mistakes, and kgotša mošomo o choosing kona mošomo wa bereka gona mola shopong ye le gore ba rekiša dijo goba supermarket goba ba rekiša digrunta or whatever. And then wena ka gore o ile wa ba le mogola gore ge o fetša grade 12 ya gago o ya diversity jalo le jalo, wa bona ba go hira ba kitimela go studiša engineering, wa re e re ke sepele le bona sante for wena o kgetha the wrong career. So but then go nyaka mošomo la bo engineering ga o sa o hwetša because ga se mo e leng gore ga se mošomo le gore wa line le your destiny. So go ka no dula phutha matsogo then o tlo no dula for mengwaga o sa hwetše mošomo, but wa kgotša le mangelo wa ba o nyaka ka mola setting ele wena o kgethileng ka gona pele o itla mo lefaseng. Ke ntho la gore o ka ya gona mola mošomong ono le le gore wena ga ne jalo wa o nyatša mara o kgethile ke wena o lebetše ka kala re now energy ya gago e vibratela very fast, very very low, that is why o lebetše. But gona ka mola o tlo yang ka gona yona career la o ichoositšeng before e tla mo lefaseng, the minute o ka no tsena ka mola o tlo no makala dilo gore mabati a thoma go bulega, di-blessings ga di sa tswa kwa ra mošomo la fela, o phela o ena le di-lucky ga o kgone kuša rena wae kore di-lucky di tla di o šetše morago. Within 2 years, within 3 years o makala o kgone wa ga ntlo e le gore wena wa inyaka, o makala wena o setse o ena le koloi, mara ka eng ka career le wena o ichoositšeng before wena o itla mo lefaseng. And then ge o ka nyatša wa re ga ke nyake mošomo o mo itseng, nna ke nyaka mošomo e le gore ko o yetše sekolong, yes nako ngwe mangelo wa ba ka o kola bohloko ntse o rapela bošego le mosegare ba re okay a re mo feng ona mošomo nowe yena a o yetšeng sekolong.
wa ya gana mo wa thoma wa šoma o ka makala o šoma mengwaga 10 years 20 years 30 years mengwaga mara o sa kgone go šupa anything o sa kgone go šupa wa re ye ke ntlo ke yagileng ye ke eng ye ke rekileng ka baka la gore you are at the wrong place o tla tsena ka ra mošomo nola wa kgotšela gore wena o gola tšhelete ene le ntšhi but ga o tsebe gore na o dirang ka yona ga kgone make the right choices instead of o reke stene o age wena wa kitimela gore no nna ke nyaka go dula ka ditoropong wa hira ka ditoropong ga se o reke wa hira every month o patala di 5,000 di 10,000 15,000 tša di-accommodation o dula poleke tša maemo ka baka la re wena go ya ka mošomo wa gago le tšhelete yo golago wa qualifya ande bjanong o ke mixitše le batho ba e le gore ba gola ditšhelete dintšhi ba na tšhelete dintšhi so ga o nyake gore ba o tšeele fase that is why wena o ile polekeng tša go dura gore batho ba go tlhomphe wena o nagana gore re tlo go tlhompha because wena o dula polekeng ya go dura ke seo e le gore wena o kopotša sona but according to spirituality moya o setse o bulegile moya o aligna to the universe ga ona taba le mahumo a gago ga ona taba le mahumo a lefase o lebeletse gore na wena o vibratela kae mo semoyeng vibration ya gago e mo kae e mo leveleng e feng so o tlo dula gona mowe di-flateng tsona tse o patala tšhelete tše dintšhi and then go ya o tšwa di-pension gore phafara ga ona motse ga ona eng wena bo tšama o hiriša for nako e telele ke mo ile ditšhelete di feleletse gona so according to mangeloi a gago ga ba rate goba ga ba nyake wena o rata dilo tše di botse it's okay go rata dilo tše di botse ba thaba le bona ga ba bona o surroundile ke dilo tše di botse o surroundile ke the light but o ska kgotšela gore o di dira dilo tše di botse ntho la gore ke nyaka gore batho ba mpone bo moketekete ba mpone ke nyako phala bo moketekete no di dire because wena wa di afforda wena wa di rata dilo tšewe but o ka kgotšela gore wa di rata ga kgone go di afforda then stay away from them. Okay, and then ba buša ba re ba go lwela mo ntweng tša semoya and then ba buša ba re lwena on your side tšwela pele go lwa akere ga ba re gore wena o tšama ilwa le batho no ilwa ka tsela e la protection ke protect ka mehla ke protect ka thapelo cleansa mmele wa gago go be le kganya around wena gore ka mehla go bitša mangelo ya gago go rapela ba kgone go batamela ba kgone go tla mo go wena ba kgone go kwa thapelo tša gago go kgotšele gore wa rapela but mmele ga o cleansiwa o reng ka ga ya ga go cleansiwa ga o reng wena o no phela fela tseba gore ka mehla o ntse o rapela so the evil spirit demonic forces di gare di go theeleditše ge wena o ntse o rapela tata o iša mo godimo di gare di rapela le wena at the same time mariano di rapela in reverse kore ge dintši di rapela in reverse it's like a latin language but ga se latin di rapela in reverse ana di tlhatlhamola thapelo ya gago thapelo tša ga di kgone go fihla mo santse di fihle gona thapelo tšela dipolelo tšele those appeasements a di kgone go fihla mo santse di fihle gona ka baka la gore yena mmele wa gage ga wa tlhweka le lefelo le a rapela mo go lona ga le a tlhweka thapelo tša ga di kgone go fihla mo di santse di fihle gona so go ntse di a ke sa nyaka go rapela nka sa tlhoka sa fa badimo ba ka ba leng mo kganyeng snafe then the evil spirits tsela di a thaba di a tseba rawa re berekile re mo kgonne mafelelong molaetša mafelelo ba re go tla ba le a reward wena tsebang gore o šomile ka thata maybe mošomong wa gago goba ka ra thuto tša gago goba mo ka bong o šomile ka thata gona go tla ba le di-rewards go ba bangwe maybe ka ba a reward goba an award ya go tšwa mošomong wa gago ka mošomo mo botse o dirilego go mongwe ka no ba motho e le gore maybe o sekolong o ba ngola di-exam tša gage di-reward tša gago e tla ba tšona pass ye o tla go ikereya so di-rewards tše di tla ka tsela tša go fapana ba bangwe e ka tla in the form of tšhelete ba bangwe o rewadiwa spiritually o ka no se bone e reward ya gona because this is something which is done in the spiritual realm ke e reward e le gore e tšwa go mangelong a gago o ka no se bone ka mahlo mara ge e le gore moya wa gago
o activated o tla di bona di-rewards tša gona, o tla di-sensor di-rewards tša gona, you're going to feel them. So all these changes le tšeo ba bolelang ka tšona ke le tšeo le gore di tlo thoma go diragala yona bekene. So ra re beke ke beke ya mahlatse le matlhonolo in your life. Beke ke beke e leng gore ge le gore bo give up ile o latlhetše to le gore wena ga o sa rapela, you need to stand up, cleanse yourself and then o thoma go rapela. Ge le gore bo iputse gore wena o lapišitše ko market o kry mmereko emelela ka maoto a mabedi, cleanse yourself, cleanse your space, market. O mongwe ka no re wela ke na tšhelete ya gore nka tsamaya ka ya go mo profeta go ba go ngaka gore ba nthuše ka taba tša di-cleansing. Šomiša cost salt, reka cost salt, tlhapa ka yona, koropa ka yona mo fase, gomme ke mathomo mayo, o thomo go marketa. Once fela kgoditše mošomo wa gago, kgoditše pedi tše tharo, kgonne go kokotletša, and then ke mo le re ka tsamaya wa nyaka thušo mo nyakang thušo gona gore cleansing yela e be very very strong. O tseba gore cleansing ye ga e sepele e sepela le protection. Tseba gore manaba ga ba go bona gore jale wena wa šoma ga ba yo thaba, ga ba yo thaba le ga tee, ba ile tseba gore okay o re defeatile ka gore o kgweditše mošomo ene o ba sa tshwana ba go kgweditše. What are we going to do? Ba sepela ba latša dihlare tše di strong, ba sepela ba ya go di-demons tše ba berekang le tšona gore di ba botse gore na jale di swantše di dire so. O tlo makala mošomo o setse o kgweditše but tšhelete ya gona kore o sa kgotsofale ka yona, o sa e šomiše ga bohlale, ebile o dira di-mistakes tše dintšhi ka mmerekong wa gago, ebile o se o thabe o phela o ilwa le batho ka mošomong, go diragala something se e leng gore mohlho mongwe ebile o thoma go ba tempted wa lebelela rona ke eng ntho e le gore nka e utswa gore kgone go ba le tšhelete, mafeletšo ba o kry-a gomme mmereko wa fela. So ke ntho e la gore we need to protect ourselves all the time. Spiritual war guys ga e thome ga lejo, I mean spiritual war ga e mo lefaseng le la rena fela, ke ntho e le gore ge ba šala ba re create batho ba mathomothomo, our ancestors ba kgoditše le gona. Spiritual war ke kgale e le gona, go bile le dintwa tše le gore di lwelwe kua le godimong pele lefase le la rena le khile ba gona. So ke na reading ya rena ya beke, ke a leboga.